ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattao. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw samay. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak kukumaray. Anya ka na? Maulaw ka na. Na, ay, Marituyang, apay maulaw ka? Ay, daytoy sapudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat ang marikriknak da itoy. Da kayo lang, ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti adda kastoy a marikriknan. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti dayti akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayo, tawan makukwarta tayo. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, kat na'y anya ti orasan. Ay, kat da kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray? Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy na maano kayo kat iti utangan? Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, mare? Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Nanay. Makita marikwana. Matuang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw kao. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital? Kasano ka nga rod amaagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mo't nga agiddan na maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan, marikwanang. Tapno agimbag kamin iti panagulaw, me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuanga ka. Ay, uray. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayon ang maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirignak. Namimpinsan anapukaw ti ulaw kaw. Uray siya. Badang! Nakaturog ka manan ng malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayuray ala na murmura yan. Agluto kan. At may lutaw. Napanak imutang di tatersina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdakkel din nakasurat di sangwanan ti tersina na abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya? Naginuulaw ka? Hey, mapanak sa amat aginuulaw Ay, di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan si daan. Day talamat maturog tar aramidam. Kitanya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bang kagatap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawin. Ay, pagpakawan mo ta. Maturog aglangan nga agmalmalan.
Kaya't mau, ang maulawak iti kinapudot na. Sino nga ta di agor orok? Imalaldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka. Ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agring ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Kun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Masadutak na nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabahom nga agor oray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo samot diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, da ito'y ngamin nakaro apudot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapu iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Ti kaglangaro din ti panawan. Ti kagpay ti pitaka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti pannaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katyagluto ta bumangon akto inton makaluto ka. Ape akas tatapan nagdamkwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Sana ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Amin tayon samot, tanditi kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano kumaamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada, ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Diyay ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na, tamakain inuma kaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti Tersinam. Basol mau. Aso, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaw. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakiden. Dandaniak pa yung natwang. Ay, saan mo ta pare? Talaga lang saan ka nakita? Kaputa maululawak. Ay, imposible. Adi nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ayat ti maululaw. Ay, uray siyak gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta pare. Ha? Dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Ay, wensa. Tauray siyak. Nanipot iti awan makukwartak. Maululawak mo din pare. Ay, inak man iturog ki di. Ay, agawid kan pare. Ay, wala. Naggapuak mo't ije barangay hall. Kit no mapanak dita barangay hall pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen pare. Ano kasano ang amadan iti dano may irigasyon. Tapno makapagmula kami mitin kinituyang ka. Ay, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka. Ay, pagpatulungan ngayon no saan ada kayo nga opisyal iti barangay pare. Tilan tumat ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit wala pare, iso ti solusyon, tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula.
Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inak man la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawon. Wait, nasabat ko itay. Mapan ka no maturog. Kit mapanak ko maagpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Wait, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga may manan dito Teresina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat. Isu akasapulan me, tagi na nga. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat ngagbiyahe, nana. Apay? Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawain. Maulaw kami paikit din Kahit kasano nga rod makaudong ak ngayon no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak itibas kay. Mala, ano sa nga rodin ti tricycle ko pagluganan. Apay aya. Basta, lumugan kan. Ay nakwaraw, kaanutan to pa'y amakadanon ijay ilay. Kat agsarda-sardeng mo dato'y tricycle mo. At ado pa'y ti panagsardeng na ngamjay panagapantina. Sungarod ako nanganusan. Nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Masapol pa'y pampagam tapno agabantay. Jak namin maibibiyahin, nana. Si madutak ngaminan ngagpasada. Nagsardeng manan. Pampagak manin, Ay unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawan. Maulawak tumanan iti pudaw. Tsaka madanagan. Basta pampagak na itaw. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimbabas. Nagsapat. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na iji bangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Kasano nga rod, maadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, di bangkag mo. Ay di nakman surwan. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan di inutang ko ni Marikuanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Nay, kwarab. Anya day tararamiday? Tarimanak da ito'y tricycle ka, tataba daw. Kababain nga ipasadak, no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko matarimaan. Wasi nga ka na imbag, tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Sakla na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno madan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno da ita, tataba daw. Iso ang madigayam, ti nakaistambay latan. Asino nga ti tataulan di aso, salaki!
Asino ka ngagtatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Amok ngawan, pare. Ha? Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pare. Ay kat mapanak manin dito bangkag ko pare. Aya. Narigat ti maldawan, tanapudot ti panawain. Pudno gayam ti imbagan ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. Aya, ngam dinakman papaapalan. Ay kat sigurado nga adun to ti mailakaw abunga da pare. Ha? Kat no adun to ti mailakaw. Adun to ti kwarta. Na? Ay kat saan to ti na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Kat no tikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Nalakalang, mat nga'y pamuspusan. Ay, maulawak, inteng. Ha? Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka, dunghaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Naskan nga agtinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamat agmula iji bangkag ta. Kas inaramid da paribadaw. No nagpudot. Naaramid to pa'y da paribadong. Di takit din kabailan. Intan, tapno makaadota ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawa. Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intang arudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan amaululaw? Nadlaw mo mat gayam day tamarikwanang. Wen, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun! Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagululaw ka. Katuan na! Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungad. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni inteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamiis as soup drinks maray. Ta inumin tayaw. Ay kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ti gumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayatyaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang ginaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray, pilyamon. Ay, kabaranggayan, agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige! Dito ang tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, yakon makapagtrabaho. Gapo iti ot-ot ti sakak pare. Di nagpay pinaturong iti rabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Ay, asus, limtag mo. Huwag nga rod pare. Idi nagpurak, idi bangkag ka. Ha?
Addan sa napura ka sana makit-kita, pare. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makit kita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka nga agsasaw iti kasta, pare? Ha! Tamang nukumaraw, ti marikirignak. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Di ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamadda ka no napanan na, pare. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, pare. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di tipakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, jak makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastard. Kasano? Kit nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidakidaya nakasta. Ay, dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidakiddayan ka. Ay, saan akiday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tanti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray, saan mo nga ibaga? Upanan niya, una na tuyang. Inak man di tabalay ni ama agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da kwaraw. Nakitak mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na kwaraw. Awanan yaman na. Ay, madamag ko man na. Apay amasapol yun ni apong agi daw. Umay na kumakitaan ni tatam abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni ama agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni badong ngam agong umag. Ni kano ama agi daw ti kayat na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak, nasaysaya at no agpadoktor langan. Marey, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Marey. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti paluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, Marey. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao ngamin ni Inteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Hanggang kunamot ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido, ta nakadulnot sa kano ngamin. Kanya ka diti maipaay ko ken ka basang. Ay na, ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni badong kaw. Agan na no aya ni badong mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yun Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Kaapay adelikadaw, ama. Numabaybayan, makaunget tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo. Kadwada ni jay lubong nga ayan da. Adda ka di sa bali alubong da, ama. Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Tamangan no alaan dang agpayso ni badong kaw. Di pa'y katawa badong kaw.
Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsin iti rignak. Ay, kita man, Barok. Ay, sos! Nakadalapos ka, iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da, kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agparti ka iti kalde. Yatang tayo ti dalem na, iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kaldeng, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem, kenda duma a karne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Tasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnik kalday. Mala. Agsubliak inton malem. Ama Agido, naggapo kayo kadi ije balay da pari badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ro ti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang ti daduma a karne, ken dalem na, tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino ngay timangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari badong. Apay kit dinasaan. Binales na ni Badong. Iswatap na maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Ken dalem ti kaldeng. Kapanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktanda ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mau ti dangranda. Ay, saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Tamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapandi arbularyo iti balayaw, maritoyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpaiso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpaiso. No kasano nga ta amadalapos ti saan makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mo't nga rod ida makita. Dayta mo ti pampanunuta ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidaddo maasabali ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak.
Jakman amo no pudno ang masaktan dagita asaan na makitkita. Kastamat ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Bataong Apaw. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado ang maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay, kat agpili iti makan. Kastamat kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Bataong Apaw? Inakitaan, no kinanda ti atang, wano saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong, takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas itisigaw. Inaktumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manay ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadangram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. kung na no makaanayin day jay. Ay madi ang arod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe ay. Nay. Nakasarukod ka pa'y mwila ang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agi daw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay, Duwan sapay kanu akalding ti pinartim. uy nga rod paray. Kit ibaga na pa'y amang partiyak kano pa'y iti baboy. Anya, baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata ang maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda ka numanin na makaungit ti sana makitkita paray. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita. Day ta mga mintimbaga ni Ama Agi do paray. Ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gaston. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro maklat ta day tasakam. Aggurigur ka maklat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni parinteng. Anya timbaga ni Kapitan. Hinta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, way, mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out, naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod amaw. Basta malaminak. Nasakit laon iti saka, kaging gangato ti tumang. Kanya nga timbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no adda nakan mo ana ikontra. Wenno adda samrid ana sagid mo. Nabaybayan iso ana ginfeksyon. Ay, permi ang naggatayl idi damaw. Kinudkod ko kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom idi nagdalus ka ije pag naanti danom ije kanal. Anya nga itan teramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay, padasig man. Bareng mayat ti agas ng resita ti doktor.
Masapol apagtali na idem anadalos kano dayta sakam. Saan mo nga ibabad iti narugit adanaw? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infection daytan. Abaw, impandamot ni tatabadong iti ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni tatabadaw, abaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kinitatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Tapay kaslaling basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't imbagan? Amangan no sa bali tinangan iti inyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga ni ti atang, abaw. Kumustan ti marikrik ng paray? Ay, mayatin paray. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din no maagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdua-dua iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako unay king kapari No di nagpinilit ang mapan ni ti doktor. Agsaksakitak pa ilaan kuma. Ay, rumbeng la tulungan ka kumpare ka. Isung aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalim pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayamanak king kapare Uwan pare, awan anyaman na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagak. Pinaimbag ti agas. Ay, abam to ka di pa ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kwa na. No di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Nga rod, imbaglaki din tapinilit na. Uray siyak, agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya ata kapitan ni Parinteng. Managtulong tuya. Ay natatabadong, no adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mon nga orayen ako maro, sakbay ngagpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Stek Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay Jay Elay, di ka mo't matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaig na. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita am ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na pan nagsinger.
Kun siguro at adamot inyawat ni Marikwan ang akwarta. Dayta, ti pagsapulan da kita Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat tikas jay at trabaho, badaw. Ay, iparit da tikas jay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kit di ah. No banggaw, nagadupay lang a papilis, sakbay a makautang ka. Naimbaga-bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag matay may kamanan pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, apong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapwam? Nakita ka di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napananangay manan. Ay, agsursur-sur matan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami nga imay, apong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tati saan ko nga mo. Kanayon mo't akastat ibagana, ngem di mo't lama kaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kaduam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay adda man damagag. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka may. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agirimidyo iti kwarta. Tapno at damot kwarta. Kasano kumangay? Ingkag mula ah. Tapno at dailakaw, kita danto kwartam. Nabambanog akaw amapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka may. Pangalaam kumanga, iti kwarta nga ipautang mo. Day tangarod ti pampanunutag. No kasano ang maaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatagtrabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga adda ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap-sapulam niya, apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong. Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpad. Mabalin na, apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Thank you, Buyay. Makatugtugawak nga mingkal. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan no napanan na, apong. Wan baraw! Urayek ni apong mau. Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang iti tukador. Ay,
Amangan no intugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, Maray. Imay na kinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balay, Maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla apagmula ak itinatnatang. Kasta ka day. Ay kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano amaadaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y makapanunot ka iti kasta, Maray. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan, Maray. Ang no tersena. Adamat ten tersena ni Marikwanang. Ay, kwa, Maray. Awan ka di ti maipautang mau. Tauray siyaklaangan ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugyak. No pang negosyo. Ay, awan Maray. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan Maray, agpautang kamutan. Ni Marituyang samat di naggapo ditaw. Wen, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ngam utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mat day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Ay, Kaslada nagatel mo adi mo makudgod. gapo iti kinaawan ti kwartak, badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan kamot ang mabisbisinan. Mangan ka pa'y mait iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumit nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amum ka di mo't lang nga imanihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kit anya kumapay ngay. Di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maadaan iti bukod a pagkwartaan, Maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam, may mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay, anya nga iti pagbayad mo. Imbaga no bukod mo a kwarta, tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kuan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo. Kasla ka na yun nakasipsiputan, Apong. Iti anya agapaw. Atap mula siguro dayta, barok. Adda sa baling agparparik na kanya, Kapong. Anya kumangay dayta nga agparparik na ken ka. Papanam, tagdardaras kamay. Nasiputak ngamin arimwar ni Maribanang. Napansamot ijay ayan ni Marikwanang.
Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kuanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang uno ni Mari Kuanang? Ay kumkurmay, agsubli akmat ladag house. Ay, apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Hadda akong iti arubayan da Mari Banang. Nakalukat ti ritaw. Ay, sumra ka man. Ha? Adda nakaparabaw apita ka iti rabaw ti Tukador. Ay alaag man. Ta ibulsak iti dakkel a bulsa ti dastakaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwara kaun, tamangan no adda umunod. Tataag pa'y ti aglawlaw, no awan ti tao, sakbay arumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din, tanakalukat ti ridaw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anagga po ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mayt. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. Nuado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Iso siguro nga umut-utang. Saan samot nga umno ti pangaramatan na? Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, ha? Ay, na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabilam iti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti Tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti Tukador. Awan matan. Ay amangan no impanumot ija sileg. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay. Imay nga awan ka? Wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla ka no adagos. No imunag nga awan ka. Ay kaawatan nga dagagaran na iso nga imay. Lakit di Ay, ada ka di karga ti pitakam? Ada ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan. Itaman pa'y paray. Ada ka di gagaram. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita nga min ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ijay balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Anya? Simrek nga awan tao, paray? Wan? Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man ayaban dita silid. Ha? Ay, mabit lang, paray. Anya ka dito inaramid mo tuyang. Kababaeng. Nay. Kanya day tabilbilangan. Ay, kuha. Itad mo kanya beta. Tay sublita ka ni parintay. Di damot ang mo asyak tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balaydan o di si kalaeng. Asinaw tinangibaga. Adda di ta salas ni parintay. Amudalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay. Ay napasensyakan, Kapitan. Pakidanon kin ni Mari Banang ti panagkid daw ko iti pamakawan.
Apay nga inaramin mo tikas jay, maray. Ay, pasensyaan, Kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanin maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikari, Kapitan, saanin maulay? Naamiris ko amade ti inaramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Malaisubli kaun, Kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay nanatoyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.